Reka tubagezeho ano makuru agezweho mwe mwese mukunda gahunda n'ibiganiro byacu by'Nitware wonse Nyirimana mu karere ka Rulindo umurenge wa Buyoga akagari ka Gitumba mu mudugudu wa Gitaba haravugwa inkuru y'umugabo watemye umugore we nawe agahita yiyahuza umuti witwa Rava. Ibi byabaye rero kuri uyu wa kane mu kanya gato gashize aho umugabo witwa Munyengabire Auguste ufite imyaka 51 y'amavuko yatemye umugore we witwa Mukafureri Bernadette w'imyaka 47 y'amavuko aho yamutemye akamutemera mu murima amusanzemo. Uyu mugabo kandi yatemye umugore we ku gikanu, mu maso, mu mutwe ndetse no ku kaboko, ariko umugore yahise afashwa ajyanwa ku bitaro bya Kinihira. Munyengabire nawe bahise bajya kumureba ngo bamujyane abazwe ibyo yakoze, basanga aryamye mu murima yamaze kwiyahuza umuti wa Rava ariko atapfuye. Nawe yahise agezwa ku kigo nderabuzima cya Buyoga. Manirafasha Jean d'Amour gitifu umurenge wa Buyoga amaze kuduhamiriza ko ibi byabaye, ahavuze ati nibyo umugore yagiye kwa muganga ubari ku bitaro bya Kinihira, naho umugabo we nawe ari ku kigo nderabuzima ngo yagerageje kwiyahura nyuma yo kubikora, na hanyuma rero niyemeye ko ari ubuyobozi bumaze kumwohereza. Gitifu akomeza avuga ko uyu muryango wari usanzwe ubanye mu makimbirane ari naho yaboneye umwanya wo gutanga ubutumwa bw'uko ihohoterwa iryo ari ryose ritemewe kandi abantu bakwiriye kuryirinda, ndetse abantu ko baturanye baje batanga amakuru ku miryango ibanye mu makimbirane.